Cristiano Ronaldo yongeye gukora andi mateka yegukana Saudi Pro League shampiyona yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Ibyo bikaba byatumye agira uruhare rwo gutwara ibikombe 34 ku giti cye. Muri ibyo bikombe twavugamo Champions League eshanu yatwaye mu mateka ye, atwara FIFA Club World Cup enye, atwara Premier League eshatu, atwara UEFA Nations League ebyiri, atwara La Liga ebyiri, Serie A ebyiri, Copa del Rey ebyiri, League Cup ebyiri, Spanish Super Cup ebyiri, Italian Super Cup ebyiri, UEFA Super Cup ebyiri, Copa Italian imwe, Portugal Super Cup imwe, FA Cup imwe, Community Shield imwe, UEFA Europe imwe ndetse na Saudi Pro League imwe. Ibyo bigahita bihwana n'ibikombe 34 amaze gutwara mu mupira w'amaguru. Ibyo ngibyo bikaba bimushyira ku mwanya wa mbere nka The Goat. Ubu igikombe afitiye inyota ni igikombe kimwe cy'igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese wowe iyo utekereje neza ukitegereza Cristiano Ronaldo kuko aracyatsinda, ku mugoroba yongeye atsinda kufura, atsinda ibitego bibiri, ahita yuzuza ibitego 974 muri kariyeri ye y'umupira w'amaguru. Ese wowe iyo urebye neza usanga Cristiano Ronaldo natwara igikombe cy'isi akanatsinda ibitego 1000, uzamushyira ku mwanya wa kangahe? Uzawe niwe uzaba The Goat cyangwa uracyari kuri rwa ruhande rwa Lionel Messi mukomeza kuvuga ko ari we The Goat? Ngiye rero reka mbihanga amaso turitegereze turebe uko bizagenda. Gusa no kumusengera cyane nawe agatwara igikombe cy'isi nkuko asanzwe afite inzozi zo kuzagitwara.